Angibingeleleke babukeli. Angibingeleleke babukeli Nkosi yami ekhaya kusekuhle kusemnandi konke nje kusathokozisa udokotela ke lo uDlamini Nkosi yami ngixoliseke ngibukeka ngikhathele bengiyeke emsebenzini womndeni kaDokotela uDlamini njengoba ngike ngasho ukuthi njengoba umsebenzi uya ukhula sekune family ke esikhona esekumthi njalo ngihlale ngiyibuka njalo ngihlale ngazi ukuthi ngasiphi isikhathi bafuna yini kodwa phela ngikhohliwe la ngidabuka khona angikhohliwe Nkosi yami ngisekhona ngikhona la ngilakwaDlamini 7334 usizweni ema4 ngaso usizi ngaseBoxer mawufika nje eBoxer kune garage futhi bathi ka Mazibuko that garage is total garage make sure ukuthi wherever la oyakhona kune garage ke mhlawumbe lelaka Mazibuko hayi wonke ngaphela noma zibusa owner nje le ngikhona ngila ngisema47334 umuzi nje oblue une electric fence unama gate futhi athi awakhiyo angihlali lezindlu lezibaleki ezonda umoya yayibona izindlu ezizonda umoya angihlali khona ngomsaka kaNkuluNkulu umsebenzi lo uyahamba uyaphambili konke kuba kuhle kakhulu ngiyabonga kakhulu kubo bonke abafowethu engisondelene nabo nakubo bonke abantu abafika la ekhaya abasizekayo ngihlala njalo ngibacelela ukusiza ngihlala njalo ngifisa ukuthi wonke umuntu obanjwe lesi sami isandla wonke umuntu ophuma kulesi sami isandla engathi angithola akufuna la ngaphandle ke nginomfowethu kulabo futhi ade ngibasiza kulesikhathi lesisiphambili kufikile ke uthe uma sithi somusha sha ceke uthi yadlama inkani lamandla omgodana nayi wena hey wena uthi lamandla omgodi kantanani phela nansi imoto kade kungathengeki kodwa manje sekuyathengeka nansi nje ilanga ngaphandle ngiyabonga nakulaba fowethu lapha hayi ngiyabonga phela nalaba fowethu Nkosi yami ngiyabonga kakhulu njengoba nje kusawuJanuwari ke bafowethu ngizocela ningaphazamiseki ngiyazi ukuthi aningazi nginje kusawuJanuwari kodwa ke buka lo mama lo uthi yahleka hayi mama phela uJanuwari aniyazi ngoJanuwari yonke ihamba kanzima yabona konke nje kuhamba kanzima ngiyangizwa nje sewenza into ungizwa khona awubama umungo lapha eThekwini mamncane lapha eGoli Phosphorus awubeni uyini mawenza into ungizwa uJanuwari February 1 inyanga yothando ngizokubona February 1 ngiwulinde ngabuka la ngaphandle sinabafowethu kusuka izolo ulo ebhizi ufike la ekhaya izolo ulo ebhizi ungenelwa imali nami usengiphile nje hayi usengiphile impela sengiyabuka ukuthi hayi uJanuwari sengiyoye ngimphethe ngoba hayi cha hayi uleyo uyangipha uthi webhuti naku lo kungena ama message alo exoxa ukuthi manje ube engenela ama message nami ngithathe ngithi thasi ukhona nje ula ngaphandle ngizombona uhamba ngocekeceke lemoto ulale la ekhaya ufika izolo njengoba bekulesithathu ufika izolo wangithi ungebukubuku lemali kodwa ngase ngiyalithatha angihlali nayo imali lento ofuna ngisho bafethu angihlali nayo nami nje ngiyithathe ngihambise ngiyisholoma la ngiyisholoma khona angihlali nayo makwenzekileke mhlawumbe kwaba late hayi ngiyitshela abafuthu laba ngithi abalale nayo hayi bafuthu lalani nayo ngoba ukhona ngumfowethu kula ngaphandle singizophuma nje ngibuye ngoba phela angisenge mina eyimithi ngisengamabhubesi ngiyaheza ngifisa ke nokuthi bonke abake bathindwa ilesi sami isandla nabaneohlanga nje lwami onohlanga la ngicela angaphazamiseki bakithi kusawuJanuwari ungaphazamiseki kusawuJanuwari silapha eMatatiyela sisiwami lapha eMatatiyela be free my lady be free ngihlale ngiyakuzwa futhi ukuthi uyamemeza noma umemeza ulapha eMatatiyela ngiyezwa ngilokuda bakithi yamemeza ingane yomndeni ngiyakuzwa be free my girl don't be scared ungasabi na wonke umuntu nje onohlanga nje olwami uhlanga
akwenibhense nje akwenibhense okugcina sekungitshana wami bayike waphela hayi waphela uNkulunkulu wami waphela ama-payroll adlala nje adlala ama-payroll le way adlala ngakhona ngazi ama-payroll adlala ngaluphi uhlobo adlala kanjani kodwa nje be free guys be free lokhu kwangempela futhi be free lokhu kwangempela njengoba nje nibuka nje la ngaphandle nje hawu umsengo wamabhubesi uyasho bakithi umsengo wamabhubesi nangu umfuthu lapha nje uhamba ngomesilisi omusha ceke ewashini ukuthi 0-0 manje uyabona nje sengiyabuka-ke manje ukuthi even my team the whole team eseduzane kwami izokhala manje izothi hayi manje dokotela hayi wakushintshe konke phela sekumele kushintshe yini manje ama-client sekuba kanjeni eyi manje ngiyabuka ngithi no I'm going to face another challenge kodwa nje uNkulunkulu emuhle nabakithi phela hayi ngisazobabiza bengisathule nje njengoba nje ukuthi ngilo ngisho ukuthi hayi sekuyalunga angithi phela nje bangathi dadinga nje lo mntwana phela khona izinto kumele uyihloniphe phela thina singabantu njengoba singabantu kumele okunye sikuzothele sikuhloniphe futhi bake bathi-ke abanye bekhuluma awuthi ngibalaphe nje bakhona abakhulumile ngizwile kufikile kimi ngibona idawu hayi manje nama-TV isashonele cha benginga-advertise umsebenzi yami kodwa into bengiyenza bengi-update abantu ngaphela mina ngingani ngumuntu wabantu nje phela hawu uzothi wena ngoba i-TV awunayo bathi besiwenza kanjena hawu phela ngani ngumuntu wabantu futhi si-under i-COVID-19 la kuthiwa kumele sisondelane khona kakhulu yiyo indlela lena namhlanje yokuxhumana ekutheni ubatshele abantu ukuthi sekuhambe kwafika sekwenzakalani manje yiloko nje ade ngikwenza yiloko futhi ade ngikusho njengoba ade ngintshela ababukeli ukuthi cha abafana bangigilela ingane yami sengibabambile khona-ke abahlubukayo khona-ke abahlubukile bathi hawu kodwa bakithi umngcwabo hawu phela bese ngizonitshelaphi phela mndeni wami inganikho phela lapha ingane ngitholakala lapha nje hawu bakithi kanti kunjani nje hawu uNkulunkulu namandla ngiyabonga kakhulu bengikwenza nje namhlanje ngifuna nje ukuthi hayi abafuthi hayi ngiyazizwa sikhi ngiyabona futhi phela le stuff size Andy yo phela le stuff size Ngithiya ngomsengo wamabhubesi ngisuke ngingakhulumi ngisuke ngingasenge ey'mithi mangithi ngiyayenza nawu-ke yiko lokhu njengoba nibona nje ucekece lulu hhayi ukuthi luceliwe egaraji cha ukuthi sizokwenza i-alvet nje lula ekhaya ku-test drive akwenziwa lutho ayikaze izifake ngisho idiski cha hayi nami sengize ngiyayisaba nje ngisafisa ukuyobuka ukuthi i-akhawunti yami bakithi ime kanjani hhayi ngeke ngeke amandla abafowethu ngiyabonga kakhulu futhi-ke izokhokheka engikufisayo ngifisa ukuthi ungapheli unyaka bakithi esayikhokha umfowethu engimcelelayo nje ngiyamcelela ukuthi unyaka ungapheli inkosi yami esayikhokha angazi noma niyangizwa yini unyaka ungapheli esayikhokha lesikweletu lesi bakithi ngiyacela phela nani lapha ebhenki bakithi akwenenzeni umusa kule akhawunti le entapa kuyo bakithi enithathe kuyo le mali angisafuni nginikeza nje unyaka owodwa bakithi into nithatha nje isalingizwe bakithi bhenki ngicela phela bakithi asenze isivumelwano nje nawe bhenki olonyaka owodwa nje only one nyaka bakithi bank only one nyaka only 1 year after 1 year please phela khohlwa ile moto khohlwa nama ngisafuna zoze ngisho angithi uyabona ukuthi anganyakazisa amahlobo angathi angabatsheni nalaba futhi ukuthi hayi usungixakile ngisayikhulumela
unyaka uzoba wodwa uNkulunkulu anibusise emakhaya sisanthanda maduzane imvula izonetha 98.5 ayikho inhle ngeke inethe awuphela ngisho emkhukhwini imvula izobinetha phela uyabona nje wayivula wabeka i-frequency yakho at 98.5 uzoyizithi ngiyanithanda nonke emakhaya uNkulunkulu anibusise angazi-ke le scrap lesi salomuntu lesi sihlosibhizi ngo-Facebook and awutho ngimtshele lokhu namhlanje uyabona wena kwere wena ngoba ubhizi uthatha o-500 babantu uyibiza ngami ngifisela nje mfana wami ukuthi maqala inyanga yothanda i-14 i-1 February uyabona nje lento yakho odraina ngayo amanzi emzimbeni iphume leyo uyawuthi uma unomandlovu lo oqola naye abantu nidlalisane ngayo ngiyagweba nje ngoFebruary ngifuna ingasebenzi ngifuna ifinyele ibe ngiyaqala ngiyagweba manje ngifuna nje ifinyele wena amandlovu ngiyakuphinda uthole lutho finyele izothi mangabe nje sekusele ikhanda ngaphandle before ikhanda lithi wala kahla bese nawe game over sengiqedile 034 004 0011 073 219 664 ngiyabonga